Pediang siang bahai pi ki pelok prajor caka ni ka video hadin pada debit turn on ka ni ke Facebook account ni caka professional account dan lada jia wan turn off biang ga ni ke Facebook professional ni caka private account wan te ke yau jia po yang ni ke Facebook account ni alai tu jing tibi kejak katukat ni te ni por da am la wi na perlok ni yo new example pi wada to turn off ya ni ka Facebook professional caka private account te hajrong wada yo ko mai bisa lang ba ni ke Facebook le te do no ko mai bisa lang ba ni ke Facebook account no te snya ba pat ba bi ga ni video yo let's say peklab hi kama peklab ni perlok te kama diu pini yo on ada kan ka screen recording na site yo berap supen snyau tho pi te yo live by sindon hapo yang ni ka account wada turn off ya ni ka Facebook caka private account mo te ini por da on biang ka ni ka Facebook caka professional account te yo live sindon hapo yang ni ka professional dashboard hadin wada de wilayah hapo yang ni ka professional dashboard te kama da penyu go ni hakani ka insight kama diu pini ya hakani ka zero view te demi ka te ni ka zero view te ni ka approximate la demi ka zero te ni ka engagement la demi ka zero teknik net follower le demi ke zero te ini por dang ya yang sedang dak duduk sedang mo jimut ini por mencua wai ka ni ke Facebook account ni caka professional account te penyu go ini por 00 ba no kam por mencua biang nya bi sedang dau zero biang mo te gitu ki like gitu ki engagement gitu ki view gitu ki net follower gitu ki earning mo yo pi woro ja po yang ni ke professional tem yo de bi hab nya biang pi sedang divit mo la de jiao to turn off ya ni ka Facebook pi caka private account te ketewan yo lai po yang kini ka monetize yo pai ke ya di tools wada do mo mencua kama da ong new na perlo nga ka star da WO ka partnership ads da WO ga kini ka subscription da WO ga kini ka content monetization da WO ga handre katewan da penyu go ini kama da UV ni po ini your tool ne so ka star yo wa kini ka partnership ads teknik subscription da khang talab yang go divit teknik content monetization da khang talab yang go divit teknik creator stone front wadang mi dang ni te hapo yang kini monetize kama do nga ka star de yo swaga por mencua kini ka partnership ads le de wai go kini ka subscription le de wai go kini ka content monetization le de wai talag mo te katewan da khang biang go ulta bang mo hadin wal de pi turn off ya ketuka setting mo ketuka Facebook professional turn on no to off pika te demi biang kini ka tala ini divit kama jo UP pencua di am tala wai biang pika kama jo wai pi mencua te kate to ka jing do nong ba hapo yang kini ka Facebook account pi la de jiao turn off pi ya ketuka professional dashboard pi caka private account mo te kama diu pini te hab nya biang do yap dadu sedang biang uki biang hapo yang ni ka Facebook upload biang te yo biang wai ka ni ka subscription wa ni ka content monetization te ulai biang ni ka home example hapo yang ni ka earning le kama do ong bon ki earning wada yo kamai mo hadu arsan le $5 te katewan da penyu go zero te mandalai hapo yang ga pay out le penyu wa ka earning wa to kita ki perlu wa send star o wa subscribe ya Facebook o wada yo jing kamai ulang ba ka content monetization le te da cut load Facebook ka jimut da delete load Facebook ka myo de wa kata ka jing kamai wa send star perlu o ma te ketuka earning pi le da kut biang go habnya biang ki perlu send star pi dibit yo ko penyu biang ka ketuka earning pi ini di kitu wa thame wan te ketuka werim wan ke earning pi da do no pi ka ketua mya biang pi sedang te kama diu pi ni account le kini ka ayong ka bank account da pa at biang wadivit ajrong wada de at bank account le da penyu biang ni your earning of zero have expired on July simut ini da expire kini ka bank account wada at mo Henry wan mencua wan da dep at wa kini ka bank account ini kate wan da pa at biang wadivit ten wan hadin wada dep turn off ka kini ka Facebook pi caka private account le te ke bank account jo it go penyu at biang divit dang ne baik ke bank account wan hakani wan new update yang ke Facebook wan tahap nya biang at kan ke bank account te yo lesi embai itai por wad develop embai wa turn off ya ke vi ke Facebook account yang perlu hakani ka private account yang mo handre itu por wan ke star la wai baik ko ke subscription la wai baik ko content monetization la wai baik ko mo bahate ke no tang hakani ka new update ke thme wan telah dijau to turn off hika kini ka Facebook account pi kini ka professional account pi caka private account wan teka kini ka subscription le lock biang divit kini ka content monetization le lock biang divit yo le se boy star le boy daw lock biang divit ya to turn on pi ka tesnya bah pat bah dimiat am cha pede kena ka ketua setting gitu yang Facebook pi ya to tneu lagi hak tu ka Facebook pi telagi hak tu ka turn off professional mode teda kut bai tengya bai pi sedang divit teka mo diu pini woro demi kini ka zero view zero approximate earning zero engagement zero net follower teman layak ni ka pay outlet dan penyewa RMD ketuka bank account wada dep armo
mandalai hak ni ka setting le da penyu kali-kali ba ini jemut ini hak niak yang pi sedang kam juk sedang pi hyper pen kelap ya ni Facebook pi caka professional account tadam kam upload yang pi kam ki dur kam ki video ki reel kenang ya umi yang gitu ki view gitu ki net follower ke engagement gitu ki earning mah tesnya bahapat bahadimiat itu kini turn off pi ka gitu ka kenika Facebook account pi kenika wakala professional pi caka private account ya oleh si yemi ka pi kam ni taduk di tedon hi wakwa penyu pi hapo yang kenika Facebook account pi la jiau to turn off pi ka kenika Facebook professional pi caka private account tahapnya yang pi sedang di project mah taduk di tedon hi kwa penyu pi ni tak boleh sebon wada pai pi ka video ni teh cemani ke next video